turabasuhuje mwese aho muherereye mukomeze kugubwa neza cyane. Tujya kubagezaho amakuru atandukanye uyu munsi ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Dore zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kubagezaho. Muri aya makuru yacu turabwira ko hano mu Rwanda umuraperi uzwi nka Ama-G The Black yakubitiwe ku nshoreke mu buryo bukomeye cyane. Turaza kubabwira ko hano muri Kigali umugore w'ikizungerezi yibye inkumi zari zambariye umugeni arazicucura ibintu byose zari zifite maze arigendera. Turaza kubabwira ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imirwano yakomeje hagati ya M23 ndetse n'Abazalendo muri Tongo no mu bindi bice bitandukanye. Turaza kubabwira nanone ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Uvira umusirikare mukuru yatorokanye amafaranga ya leta yagombaga guhemba abasirikare. Turajyara mu gihugu cy'u Burundi tubabwire ko imirambo yambaye impuzankano ya FARDC yasanzwe mu mugezi yapfuye, akaba hibazwa uko byagenze. Byose turaje tubive imuzi n'imuzingo. Reka dutangire kuri aya makuru yacu avuga ku muraperi Ama-G The Black uburyo yakubitiwe ku nshoreke. Uwizera Riziki benshi bamuzi ku mbuga nkoranyambaga nka Kim Agriela yishuye ko yigeze gukubitwa na Uwase Liliane wahoze ari umugore w'umuraperi Ama-G The Black nyuma yo kumushinja kuba ari inshoreke y'umugabo we. Ibi byabaye ku itariki 20 rero nenye Gashyantare 2025 nk'uko bigaragara muri raporo y'umutekano yo mu murenge wa Muhima. Uwase yateye urugo rwa Kim saa 3 n'igice z'ijoro agiye kureba Ama-G The Black wari uri kwa Kim, bikarangira habayeho imvururu zirimo gukubita no kwangiza ibintu byo mu rugo. Kim rero yavuze ko ubwo Uwase yageraga iwe yamusanze aho yari yihishe, aramufata aramukubita ndetse mbere yabanje no gukubita umugabo we. Mu mashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga rumvikana amajwi agaragaza guterana amagambo gukomeye hagati y'umuryango ndetse n'uburyo Ama-G yasabaga umugore we kutamukubita, ariko umugore we akanga akagenda amukubita mu buryo butandukanye. Kim rero yavuze ko nubwo yasabwe kujyana ikirego kuri RIB yaje kugirira impuhwe Uwase Liliane kubera ko yari afite umwana muto. Icyakora raporo y'inzego z'umutekano igaragaza ko Uwase yari yitwaje urwandiko rwerekeranye n'inshingano z'uburere n'ubwishyu Ama-G yari yarirengagije. Ama-G rero yarakubiswe akubitwa n'uwo mugore amusanze ku nshoreke, abwira uwo mugore ko yamutwariye umugabo, ndetse biza kurangira bijyanwe mu nzego z'ubuyobozi kubera ko habaye imvururu zikomeye cyane aho Ama-G yagendaga kubitwa inkonji, agenda asagarirwa bikomeye cyane n'umugore we, ariko byose bikaba byaratewe n'uko yaramusanze kuwo yita inshoreke. Reka ayo makuru rero tuyavuyeho yo gukubitwa kwa Ama-G The Black. Uyu muraperi usigaye warahagaritse iby'umuziki akigira mu bintu by'ubworozi, ubu ngubu akaba ari umuntu ugenda woroye inkoko ndetse n'inkwavu, akagenda rero azigemura ahantu hatandukanye. Ubu niko kazi arimo kugenda yikorera nyuma y'uko abaye ahagaritse umuziki. Icyakora akavuga ko atawahagaritse burundu ko arya azawusubiramo, ariko ko yagiye ahuramo n'ibibazo bikomeye harimo kurogwa ndetse no kugenda yangwa bikomeye cyane. Bakabona rero uyu muziki wo mu Rwanda akora urimo ibibazo byinshi bitandukanye, byatumye ngo abaye awahagaritse akigira mu bintu by'ubworozi bwo korora inkwavu ndetse n'inkoko, akagemura n'amagi akabivanga no gukora za frigo. Reka rero aya makuru tuyaveho. Tukimara kuyavaho nongere mbabwira ni makuru arimo kuvuga hano muri Kigali ariko nanone atangaje. Aho hano muri Kigali umugore w'ikizungerezi yibye inkumi zari zambariye umugeni. Mu gihe abantu rero bari mu munezero n'ibyishimo by'ubukwe, hari abandi baba barimo gutegura uburiganya n'ubujura. Uko biri kose rero ubushishozi burakenewe, by'umwihariko mu birori nk'ibyo bikunze kuba binini bikitabirwa n'abantu benshi kandi batandukanye. Iyi nkuru ivugwa na Dr Murangira Bitieri, umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, ubwo RIB yerekanaga bamwe mu bantu bakekwaho ubujura
bwifashisha amayeri ndetse n'uburyarya. Dr Murangira avuga inkuru y'umugore ivuga ko ari ikizungerezi wagaragaye mu bukwe ariko atari umwe mu batumiwe ndetse nta n'uwari umuzi. Uyu rero ngo yaje ku buryo butunguranye asanga itsinda ry'abakobwa bari bambariye umugeni bari mu cyumba bambariramo imyambaro. Uwo mugore yagaragaraga neza cyane afite isuku n'uburanga butavugwa. Yinjiye yitwaye nk'umenyereye aho hantu ndetse ngo ntiyigeze agira uwo asuhuza cyangwa ngo yibwire, ariko abakobwa bari bahuze no kwitegura ntibigeze ngo bamwitaho cyane. Ubwo rero bari bamaze kwambara ngo uwo mugore yabasabye ko bamureka akabafasha kurinda ibintu byabo, harimo amatelefone, utwuma tw'imitako, ibikapu n'utundi tuntu tw'agaciro. Abo bakobwa rero basize byose aho bari babirambitse babyizeye, ariko rero byo kwiringira uwo batazi byababereye isomo rikomeye cyane, bibabyarira ibintu bikomeye cyane, babyara amazi nk'ibisusa. Bagarutse rero aho basize ibintu basanze wa mugore yagiye kare ndetse n'ibintu byose yabikukumbye byari aho ntibyongera kuboneka. Amakuru akavuga ko uwo mugore yari yasize imodoka hanze, aho yagiye ayipakiramo ibintu byose ahita yihuta asohoka nk'umuntu utaruje mu bukwe ahubwo nk'uwari uvuye ku kazi. Bamenye ko bibwe ari uko bagarutse basanga nta kintu gisigaye, bahita bihutira kujya gutanga ikirego kuri RIB. Umuvugizi wa RIB ntiyigeze atangaza niba uwo mugore yarafashwe cyangwa hari icyamubonetseho nyuma y'icyo gikorwa cy'ubujura, ariko yasobanuye ko ari urugero rugaragaza uburangare n'ukuntu abantu badakwiye kwiringira uwo batazi, cyane cyane mu birori by'ubukwe aho abantu baba bari mu byishimo bidasanzwe. Dr Murangira yagira inama abajya mu birori nk'ibi gukomeza kugira amakenga, kubera ko abajura basigaye baza biyambariye neza bameze nk'ababosi, bakaza benshi ntibabakeke nyamara abo ngabo ari abajura. Ayo rero ni amayeri amwe mu bajura basigaye bakoresha. Ubwo ndatekereza ko namwe noneho mugiye kujya mucunga ibyanyu mu buryo bukomeye cyane, aho muzajya muba muri hose mujye mumenya yuko haba hateraniyemo n'abajura. Reka aho rero Kigali tuhave, reka tuve aho ngaho i Kigali tuhite tujya hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho imirwano ikomeje guca ibintu. Imirwano ikomeye cyane yakomeje kuri uyu wa gatandatu tariki ya 17 Gicurasi hagati y'inyeshyamba za M23 n'abazareno mu gace ka Butare muri groupement ya Tongo, teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibindi bitero bigabwa ku birindiro by'abazarendo muri groupement ya Bukombo. Iyi mirwano ibaye mu gihe havugwaga ituze muri groupement ya Bambo na Mutanda, nyuma y'iminsi 3 y'imirwano ikaze muri kano karere bivuga ko yaba yarahitanye abasivile. Nk'uko amakuru atandukanye aturuka muri ibyo bice bitangaza inyeshyamba za M23 zaturutse muri Kabizo na Katsilu zagabye ibitero icyarimwe ku birindiro bibiri by'inyeshyamba za Wazalendo zifatanya na leta ya Kinshasa. Ni muri Butare, agace gato cyane muri groupement ya Tongo. Ikindi gitero ni cyagabwe ku kigo cy'imyitozo cya Wazalendo ahitwa Kojo muri groupement ya Bukombo. Amakuru kandi agera ku rubuga mediacongo.net dukesha iyi nkuru akavuga ko inyeshyamba za M23 zakoresheje intwaro zikomeye ndetse n'izirasa amabombe. Iyi mirwano rero imaze iminsi ibintu hagati ya M23 ndetse na Wazalendo, ariko M23 rimwe na rimwe igakubitwa inshuro igasubira inyuma ikajya kuzana umusada nayo ikongera ikagaruka igakubita M23 hababaza. Icyakora akomeje kugenda muri iyi mirwano hagwamwo abantu benshi, cyane cyane n'abasivile, kuko aribo bagira gutya bakababarira ndetse bigatuma bava no mu byabo. Ngayo nguko rero imirwano iracyakomeje guca ibintu, nubwo M23 iri mu mishyikirano na RDC idohari ya muri Qatar, ariko byose ntacyo birimo gutanga. Reka mvuye aho ngaho rero tugume muri kino gihugu noneho mbabwire amakuru arimo kuvugwa hariya muri iki gihugu n'ubundi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko mu gace noneho ka Uvira.
muri Uvira ho umusirikare mukuru yatorokanye amafaranga ya leta. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri gushakisha ofisiye mukuru Lieutenant Colonel Nkulu Kilenge Derfe kimushinja kunyereza amafaranga yagenewe brigade ya 11 ikorera muri teritwari ya Uvira intara ya Kivu y'Amajyepfo. Umuyobozi wa brigade ya 11 Colonel Mahamba Bamzi Joseph yasobanuye ko y'amafaranga yari yaragenewe ibikorwa by'abasirikare bakorera muri Uvira mu Kuboza 2024. Lieutenant Colonel Nkulu aratorokana maze kuyakira, gusa ntiyasobanuye uko angana. Yasabye urwego rw'igisirikare cya RDC rushinzwe iperereza gushyira imbaraga mu gushakisha Lieutenant Colonel Nkulu ngo yaboneka agashyikirizwa ibiro bishinzwe kugenza ibyaha byegereye aho azaba yafatiwe. Yagize ati mukoresheje iperereza ryanyu mu gushakisha Lieutenant Colonel Nkulu Kilenge Derfe wanyereje amafaranga y'ibikorwa byihariye, naboneke azafatwe yoherezwe ku biro bishinzwe ubugenzacyaha biri hafi aho ngaho. Kimwe rero mu byugarije igisirikare cya RDC n'imyitwarire mibi y'abasirikare bacyo kuva ku bato kugeza ku bakuru. Ibi rero bisanishwa no gutsindwa umusubirizo n'ihuriro rya AFCM 23 mu bice bitandukanye bigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo. Abasirikare bararwana ariko abashinzwe kubahemba bakiba amafaranga. Ngaho nimumbwire namwe kuna abasirikare bazagera morale yo gukomeza kurwana ku rugamba. Ngayo nguko muri Kongo ntabwo ibyo ngibyo ari bishya, kubera ko ni ibintu bisanzwe bikorwa n'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ikinyabupfura cyabo kiri hasi. Rimwe no kurwana basinze, rimwe no kunywa ibiyobyabwenge bagatangira kurwana n'abasivile, rimwe no kunywa ibiyobyabwenge bagasinda bakajugunya imbunda aho babonye abandi bakazitwarira. Bagira imyitwarire idasanzwe. Bundi no kurwana bahetse ingurube mu mugongo, bundi no kurwana bahetse ibitoki mu mugongo. Bahora bakora ibintu bitangaje cyane, n'udushya twaba abasirikare bo biberamo, gusa iby'urugamba rwo rwarabananiye. Reka n'aya makuru yacu nze tuyasoreza hano mu gihugu cy'u Burundi. Babwire mu gihugu cy'u Burundi uko gahunda zaho zimeze. Amakuru yo mu Burundi rero, reka tubabwire ko imirambo y'abambaye impuzankano ya FARDC yasanzwe mu mugezi wa Rusizi. Imirambo ibiri y'abagabo bambaye impuzankano za gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasanzwe ku nkengero z'umugezi wa Rusizi ku musozi wa Rusiga mu murenge wa Rugombo intara ya Cibitoke. Amakuru dukesha itangazamakuru ry'i Burundi avuga ko iyi mirambo yagaragaye kuwa 15 Gicurasi 2025 mu masaha y'umugoroba, bikaba byarasize impungenge n'urujijo mu baturage bibazaga aho yaba yaturutse n'abo bantu abari bo. Abaturage rero ku musozi wa Rusiga bavuga ko ari abana bari baragiye ihene hafi y'umugezi wa Rusizi, babonye iyo mirambo ireremba mu mazi hafi y'agace kazwi nka Traversale 11. Bahita babimenyesha inzego z'umutekano mu Burundi ngo zari mu bikorwa byo gucunga umutekano. Nyuma yaho rero hatangiye kuvuga byinshi bivuguruzanya. Bamwe mu bakozi b'inzego z'umutekano bavuga ko iyo mirambo ishobora kuba itari y'abasirikare ba Kongo koko, ahubwo ngo ko ari urubyiruko rw'imbonerakure rwoherejwe kurwana ku ruhande rwa FARDC mu ntambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru akomeza avuga ko hari bamwe muri urwo rubyiruko bashatse guhunga iyo ntambara, bituma rongo bicwa kugira ngo batazagira amabanga bakwirakwiza ajyanye n'iyo ntambara bari kurwana. Umwe mu baturage yagize ati turibaza aba bantu abari bo n'icyabaye, ariko nawe atinyuka kubaza byinshi. Twese twatinye. Ati ibi byose rero byakomeje kuba urujijo ubwo imodoka ifite plaque D0517A bivuga ko ari abakozi b'urwego rushinzwe iperereza mu Burundi yageraga iyo mirambo yari iri gahita iyitwara, ariko nta muntu n'umwe wigeze umenyeshwa aho yajyanwe. Ubuyobozi bw'iperereza mu ntara Cibitoke bwirinze kugira icyo buvuga kuri icyo kibazo. Umuyobozi w'umurenge rero wa Rugombo yemeza ko iyo mirambo yabonetse koko, ariko bategereje ibisubizo by'iperereza iri gukorwa n'abashinzwe umutekano
bikavuga ko ibi atari ubwa mbere bibaye muri Cibitoke, kuko mu myaka ishize ngo hagiye haboneka indi mirambo mu mugezi wa Rusizi, rimwe na rimwe harimo n'igaragara ko ari iy'abamaze igihe kirekire barishwe. Murumva ko rero ari kuvugaho amakuru menshi, ariko n'ubundi ni ibintu bizwi ko abarwana hariya baturutse mu Burundi bajya kurwana muri Kongo, ni ibintu bizwi ko n'ubundi bababwiye ko nibaramuka bagize gutya bagasubira inyuma bazajya bicwa. Bagomba kurwana umuhenerezo badasubira inyuma, kuko uwibeshya agahunga urugamba uwo ngo hari abasirikare baba bari inyuma babashinga kugira gutya bagahita ngo nawe bamurangiza. Ngayo ngo ukoreye amakuru twaba tubafitiye, mukomeze kugubwa neza, Imana ikomeze ivange mu byanyu, mukomeze gukora subscribe, mukore share, mujye muri comment mutwandikire, kandi mukande no kuri like kuri ako gakumwe, kugira ngo byose bikomeze kugenda neza cyane. Nge ndi Emmanuel Nshimiyimana.